gore. U ovom položaju kao neka struna da nam ide kroz centar tela i ta struna nas vuče na obe strane i gore ka nebu i dole ka zemlji. A mi smo mirni u centru i održavamo naš balans. Sada polako sa izdahom, ponovno hvatamo nogu, gore i spuštamo. I to isto sad ponavljamo sa levom. Znači tražimo drišti, stopalo je ukorenjeno, hvatamo desnu nogu i stavljamo je na levu butinu, ruke su ispred. Dišemo, polako spuštamo ruke, hvatamo desnu nogu i polako spuštamo.